Ekilimo Tangariano, Tesibata, or Tempidan Sabueli, Sky FM. Supporting or winning on the Sida FM, it has short and Nakata, Saturn, Nente Panda, Nara, Tikita Moare, or Lapa Ledoka, Lari Long and Sunyaro, Tikita Moare, Napolo Monton, Korogi, Kedumoli in Chengiro Shinjere. Atabarano Lari Conileo, DM Raila, Molo Dinga, Count Janaro, Kemoro, Keonto, Lorica Lorais, Lenguelari, Long and Sunyaro, Tikita Moare. Edwata tungana kora mieto buketo rono baribaro tubukota baribara kitop lena manga kaundi orke juado. Wore te peleko moni limunji lomoni jara jeto torbungele suna is Junet Mohammed eto sugenyor bunne orbungele suna is Junet Mohammed dobariko ni ashol or Lotilo Rice William Ruto tenebor governor ile kaundi na Samuel Ole Tunai ejoketi ngulu itialo robiani olale kitop la Masaimara. Teklo mono ko lekai kumo mairi amoneta yolo pokina na kunari kaji na kana John Oloti Jape. Tiniki nderunye lo momo imo account genaro nelimu lo moni njara jeta barano lari koni leo DM Raila Molo Dinga account genaro ke moro ke ondo lorika lorais ngukolari longa lusunyalo tikita mware la malale lo le siaso ya Mariela rikolyanaro kate nebol minister lo manyara keria ko le tobiko bunge mo itale lo le kenda o seneta ile account genaro le dama o le kina tenebo ko le gari ko gara kinosh pol jolo ile mbugno tere asimio la umoja Isilige na Raila Odinga lo shoro masa mbaye maendeleo atenebo era mara osu amendime mao lelo tenebo sinyola le kitokle masa imara na ulimonjara ajo keti nguli na keti la rikokle kaunti na tenebo serikali ya shumata etotala rikoni etota sininya etota tenebo sininyo rais Uhuru tenebo olotilo rais William Ruto ejo keti nguli teti sitonga ko greta nyamal ramata lelo tongana kulolale longwesi la masa imara. Sawa, wakaongea juu ya mbuga ya Mara. Hii pesa ambayo watalii wanatoa, ingine toka Nairobi, inapitia kwa watu wengine watatu. Hata hili ya Ngama, wakaongea juu yake. Wakasema watu wawili, nikasema kuna wengine watatu. Manake Waswahili walisema ati mafiga mawili hainjiki chungu. Sasa hili watatu ziko zinajua. Ile shamba ya Murumbi kule chini simeenda. Wakaongea juu ya mambo ya miundo msingi. Hapa, mambo ya barabara ambayo inapitia hapa Lolunga ile zango Rengore kuelekea kule pande ya Transmara, ipite huko pande ya Kilgoris kuelekea Wendo, ingine ipite kule Lolgorian mpaka kule Kihancha mpaka ingie huko Migori. Haya yote mimi nilichora nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, nikapingwa na wale wa KWS, lakini itarudi, tutatengeneza sawa sawa.
Ikilikuwa nasi Raila Amolo Odinga lelo pookin otii enkurupu olorika le county tenkare Narok ashu otii enkurupu olorika le governor tenkuku olari loonkalusuni are otikitam aare peibung'a aaku entoki nabo peetumokini aanoto oltung'ani obo loitashe tolcholai lorkioma le Azimio la Umoja. Etolimuo naa Raila nchere ajo kenarikino naa kibung'a lelo tung'anak oora ong'uan oing'or ilo orika le governor torkioma le ODM ashu tolcholai le Azimio la Umoja. Narok, sivyo? Lakini hata wakipigana namna gani, mshindi mmoja wao peke yake atakuwa. Sivyo? Lakini hata yule ambaye hatapata haimaanishi kwamba hiyo ndio itakuwa mwisho wa maisha. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hawa wote ni watu yangu. Hawa wote ni watu wetu. Sasa mimi niliongea na hawa. Tuache mtu mmoja. Mimi naambia hawa wengine tutafanya nao kwa serikali. Etolimuo sii Raila nchere ajo ore iropiyiani naagira oloti lorais Oldakitari William Samoei Ruto aasishore naa nempurrore nemeishaa nelej iltung'anak tooropiyiani empurrore naatupuro ninye makeon. Anaa naibalunye Raila Amolo irorie eumata ooltung'anak temurua ololong'a Moikuape e Narok. Sura 5 fungu ya 2 nasema nini? Sasa yeye anasema tena askofu hana gari, tumletea gari. Shule ile haina basi, mwenyewe basi anapeleka huko. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi milioni 100,000. Yaani milioni 100 anatoa. Mshahara yake ni milioni 2 pekee yake. Hiyo mwingine anatoa wapi? Mwezi ni nani? Sema hiyo pesa yenu ambayo ameiba analeta, akilete nyinyi msikatae kuchukua. Chukua, lakini hapana sema asante. Mbele tena kesho rudi, ulete ingine. Sasa hiyo ni mali ya umma, wameiba toka kwetu jama. Sidai FM. Ore tenchoto senetai le kaunti e Narok olonyiti le Damo le Kina neterrepa Raila Odinga ejito adereyia magil enye terikore olosho neyieu naaji naa kibung' olosho le maa Raila Amolo enkaina tenkesha enye natii dukuya enking'orunoto orais tenkuku olari loonkalusuni are otikitam aare. Piki atua suka buya wala amir mandasini de kibira de jina de morito ngora yenda jiba asina ne tiori de yuna be galuno do mani na mayu de na mole na gara ro ngara man no jale amane yo ga na mu shawu ga gongo asu yo na ga ko partners be yo ne abu no na mai da shawa do kiti oya mara ran mara gyole gara na nu shabe ni shado ge de na ga ma sani ko oya ne ne wala jo wala ko na bi de ga je ni me ni ade Ore torkilikuai lenye orbungei le Suna East Junet Mohamed netusukenye oloti lorais Oldakitari William Samoei Ruto tenebo orgavanai le kaunti e Narok olonyiti Samuel Kuntai Ole Tunai ejito olale ngului enye tenebo olale loong'uesi le Masai Mara otolimuo Junet nchere ajo metumito irmaasai imali enye telulung'ata neyieu naaji naa kepuo irmaasai aing'or ake peemepuo aagelu lelo tung'anak lina pukunoto ooya imali enye. Enaa orkilikuai eibalunye Junet Mohamed irorie eumata ooltung'anak temurua ololulung'a kaunti e Narok. Siasa ya Narok County lazima ipangwe ndani ya Narok County. Aliye anataka kupanga siasa ya Narok, siasa ya Masai huko kwake Sugoi. Sugoi yeye amekuwa Masai. Narok iko na wenyewe na lazima tuichimbe wenyewe hapa Narok. Kama unataka uchaguliwe popote, lazima ukae na jamii ambaye wanakaa hapo kwa njia nzuri. Hata mimi nimekaa na Wajaluo vizuri, nimechaguliwa mpaka 20. Hivyo ndio kuishi na watu. Umeona vile jamaa anakandamiza Wamasai kiuchumi. Mwaka 8 sasa hii pesa ya Masai Mara yote inapewa na ndege hapa
kwa kiwanja kilio chango. Sisi anafikiria kujui, anatuma inasainiwa kila wiki, mwisho wa wiki ile inakuja inabeba inapeleka gari huko kwake nyumbani. Sisi hatuogope kusema hakuna pale inaweza kuleta vipi. Mimi niko hapa Kenya. Tuweze kubali yeye anaendelea kupora mali nao. Sidai FM na Ora ketan kitile lo molen kigwana sholo la maladu otaparana kaunti na orikito larikoni le ODM Raila Amolo Odinga elimulo moninjaraji kilikwana sininyo bungele mo ikwape yana arok moitale lo lekenda masa ipe pese ngena pasha oro nei bunga ngano larikoni le ODM Raila Amolo Odinga osingoni osinyi lotaranya sinyo bunge kanini kega royo ma totonga naktina murwa ololonga mo ikwape enaro. Kio munampaliki no tangara kilo kilikuwa tangara kilo tolo le moitale elkenda hitumti neta shesa nabo enteipa orege mpang telelo nelimulo moninjara jetu atatongana ka ora imi torbuke to rono bari baro tubuko to bari bara kito le na manga kaundo ke juado etukuna ilo buke to rono to shota ngari probox tilo bare barane na manga na wakena kulega tonga no kono dito ba to roxy bidania mwembare ulikiliko ilo likitunde nita shesan na bo enteipa yaki yoka la saringa wa mpita wale kilionge. Tiniki shugunye kaunti ya Narok kola nyini mwani ile Sidai FM nelimulo mwani nchere etegilwa Gideon Kimai tangaji otorobo meshomari kwa komite siasa na ngorinyeke mariko ni shoria ikore tewa documented enkigwana nana tasete mwole tongo bisinye resource center tokerengele Transmara urete poke na tangara genkiro waje siasa na gai lekwena ngakeni tolosho Kenya urena Abraham Tobiko no lasirani ile Sidai FM otabarana ina mduani tabaki yoki lokilikwai tembo itoi na ijana. Gideon nara chairman lena kamati na degilwaki na ibongo nasia yena bushu orwa singishu wenga dio lomot eye aregelo olaribo ni sini nyori goyo kimbunge ndume ngoleni kimbunge ne dora ara de resource center kigerana engoro nafasi nikijona abege njotongani obo yadwa ngadio orwa singishu weno lomot amuki arasparanwa ya bayimole entumo negera ama negera itasheye ajongole bege mbugo tongani obololomot agiara mole Wilson Kiset nigiara Philip Narasha nigirona omon Philip Meister badinya down nigia ugiara naspara no boda ngati olomot nigirona raibu na rumo nebona Philip I step down abalege Wilson ngati olomot bigibo ida na enigibo ai tutungulas para duare olorwa singishu wala ngati olomot peyege ndashe yobone ronopo ibungale layo kari kiyone biyodo hoya nikiboye siyodo gale robayani kokira ena orbayano bole kitegelutwa pegituma shomado monishore rongulia jiji ena sojuna nikio monuna boishu tabona jiji bokira todo ngana bokyo ningiro yo paso ikomo dino ne pale manjara le bona njarigo nakamati grai mwana wada gemente ngishuno le sola de ma engro dana pale gina njara ngiro na mari bana bole na wada gemente wala grero de mesoro mona sida yam de muro grindo le mo kana ba de ngode na jana de mo jino garo kan soila marti na ore bo da no long di so senda te Asholeng Abraham Tobiko tangara kilo kilikwai
Tiniki ororole la umoja Transmara nikiponu kopkope Narok nelimu lomoni nchere etuutani sikongo lakesha niliopa lolorika le MCA te wolo Damate Manuel Sakana lomon oibalunye det MCA leina wodo lesamante tialo mbaa naipirta ngurai oloshon. Ore irorie Sidai FM nibalunye Manuel Sakana njere ajo kenarikino nepaasha olosho lemaa larikok lina pukunoto te yieuna enkului tenebo sii yieunot enye maate peewor olosho telulung'ata. Lomon lelo oibalunye Manuel Ole Sakana irorie Misolomon Sidai FM. Bana enai bada nalo naning amogara no lariko ni enai bana ning iro lariko ejamba na yunai kashifu na iro lariko ni abala gara roji ola samande te murua majimoto na de jonchere ejimi hiyo ngura hii kwanza nyengura yo koko na kayo ni nyana ngasa jore ni jere na kajo ke talio lemba la ramo ora na bo long be to mweda stadio pasta ni lo longata na dio bola la ba ajo bila la ile ro no so mama yo de jogi na mai ngejek peke awulo shopo lema dawo mayo dala ne ore ngitu gore nyongejek ne ngarusho ayo na jona no aro lariko nililo sho lo Damate njere egiri yil Damate ne bo lo sho lema na ore ne ngoro sho lema ne kiti na yodi alo ni lo sho tuga European shara ya more de ni nyajo bila la ile utilo ni nyero barani ka Damate je ro barani anna ro bara olo kimelo ne la lo ne ban dola ise ai Damate je ro bara la ngange shetani o mo ro ngani panda ai mo tangara kine no ro ka nyangi nyana kiyo ni nyani nyolo ngani ndo kini juta ngoto ka ke me bindo ki ari nyakile wa mo kiti yanka ina de metala bindo ki akele ngara olo shola mara basari amure ile odo na matna ya ra license sub location na ringa kura yanga liso ome ai imet ne me shoshi la no ngana basari na ngara ro masa ya kajo bila la idere ana nguli ba ga ngode ne kele ro ngana Sidai FM na Kulomo deta ke makole samandero reta te murua majimoto kopkope Narok egira ng'oro Patrick Kerureto lendutu tengesho lorika le governor le county Narok. Ashole ngolani ngoni le Sidai FM itegelwa ininingi nkoroki olomon tiatua Sidai FM ashetele lo tumite ngiresheni olomon Sidai FM ta county ya Laikipia tondomoni salo mpointile tumite ngiresheni olomon Sidai FM ta county ya Samburu tondomoni salo 0.0 itumito Sidai FM ta na county ya Narok na bo 1.9 itumite ngiresheni olomon Sidai FM to rekele mtandao www.sidaifm.co.ke kajina nonkana John Olorki Jabe mana hotenita sana na bo entepa hajo lagashi kunyana yako lo mono kole kai kumo ayuwa kentepa na mayana na bore mayana olaitoriani Otempijan sabugoling Ngoroki olomon te Sidai FM. Urkerembele kai ematu tomoni onwan urkereri dadukoya kai sisnanu olaitoriani ngatidin pokin Ijangi sisenye ngutuka yana ke inua kanisa arashutian itudu itumogi ashoma kanisa niye wekile punoto tolgaulino Maria Marie Tenebo isis Liviserem kwa Toriani Tenebo
pooki olong' e Jumapili terishata enkisisa iteru saa 4 enkakenya omeitasho saa 7 endama. The light of the Mapi. Ayo,